Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Sinina mga malabiku hakotoforo salasur malabiku ya engkau ya masiri pengallahu ta'ala. Alhamdulillah tepajai si matari pataraka tandra asukru keta lauri seserajan ni pengallahu ta'ala. Nasaba engka tak sima tanawiring ajak pangeng umur malampi sahabat ni nasabari nato pada engka si hadir rilan na iya onrungi sekira-kira akat ta untuk pasalin narangi pagkasiyat dari pangallahu ta'ala. Mamari pangallahu ta'ala si mata engka na tari malampu sinin na pasompata baik merupakan pakasya wajib makutupuru pasumpa sunnah no dingamani si mata na inriki pong Allahu ta'ala pugaw isinin na pasurona dan niya niniriwi sinin na papesangkana sarikwamangi nawadik salam arilino malabbi pamati rasrimuntin na pong Allahu ta'ala insyaallah. Makutupuro pa imang tanda lupetoy masalawa na niya mapasalamat lauriali malagpi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya engkay pada mancaji akacur madicing uswatun hasanah baik ditujun na tutungan linota makutupuro ditujun na tungang akhirata. Yaitu na Nabi petayang idi umat na polari apu sangangin na tiwi ki lauri lalam patujuy amuari nasaba angka tak macin rolai wisalompe na nabita salama ni nasabari na wadding riolongang apangan rongan na mati rasul mundrin na pangalahu ta'ala insyaallah. Sinin na umasalam malabi kare masri pong Allah ta'ala. Kailan na iwatuy yamiloi mancaji papalisa watu sebagai ada-ada si peringarang ta. Yana itu apa sedangi. Sino masalam malabi maka de pong Allah ta'ala ran na akora malabi ran na surah Al-Baqarah ayat 117. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pada boko ki ajapunna sikasikasin na bokong iya naritu tau elori pong Allahu ta'ala narimakwana naro pada itau ke lori pong Allahu ta'ala sinin na to angkay akkalan na bokong manuro bahasa iya narito nanre rinasui ridaw kalukui yare garidaw pandangi tapi bokong manuro istilah na pak bepay iya narito bokot tamawari. Nah itu si bokong menurut agamanya naritu amala madicing untuk ripasadiangan ni ali tak mati Rasul mondrin ni pong Allah Ta'ala.
amala ia magai ia wadingnya riala sebagai pertanggungjawabang lauri sinin na purai ipegau rilan na ia wanolino nasaba agi pura ripegau musti nawala ki pongalahu ta'ala cede togi mega togi nasaba ia tu pongalah ta'ala de na paubawang lori atanna terutama lori atanna mata peringi jadi nareko decen na pugau nawala toy ko si badecem mau ni simper kama-kama nasa gamay mau ni si bicu kumang-kumang mau ni simper atome makuto per nareko ja dece togi jatogi musti nawala ki pong Allah Ta'ala pada tu hari makanan pong Allah Ta'ala telana aku ramalabi surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 2 faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ani gini kita pegau deceng mau ni simper kama-kama pasti na ite pamalakna makotoro sa balik na ni gini pegau ja mau ni simper kama-kama musti ni tatoy matu pamalakna resore mundi na pangalat Ta'ala masalah malabi jadi rialan na yelino ang kakiritu papadami tomalalang yang kelepat cinampe mapisaw-pisaw untuk aga malabokot tamawari ya angkay maylo ripasa dia untuk bagian na alita nasaba iya to alalangat ang kirito mabila mo pa iya lino ye barai lepaki matengalalang nasaba tentu marisang reseseta makaday ang kalino alam melo ang kalima alam melo riola pura riola manan na lima melo na ula rupa tawe yan narito pamulang ang karyasang ritala alam arwah pura neriola yan narito nyawata mo pabawang di pagawatak kali di pa yari ka tumakada di pa nasiala indo ambota tapi wadi jaji pura toni siala indo ta ambota na ikadi pa to jaji yan asang alam arwah ang katorya sama duana alam arham yan narito realan na babuana indo ta masa horoy asera ula 10 sona na yaki ang kato kurap poleri asera ulang 10 sona ang kato lebih tentu de gaga mengarang makadai mako kakada ata koronrong na yaki ang kana tubuta ang kato na nyawata yare kana to makada sionron ni tubuh kasarae na alusu matalun ng katoryasang alam syahada yan narito wanuay lino ang kerion rumakukwe kung wanuay ang kakasampatang untuk pas sa diabokong na yawat tumundro kila na lino de gagamis sang isip ito hanya nawerek gambaran na bita makaday na iya itana umurut na umaku kailan na iya lino palawangan na yan na 10 na taong na 70 taong tapi wadi jaji ang kato kurang ang kato liwangi narekong kapalit liwangi di 2 itu bawang itu pun merupakan umur pamase tapi nareko pahajan ni mancaji umur pamase tatajan ni mancaji umur pamate man itu betul na tatajan ni aleta mate papa ang katorya sang alam barzah alam kubur nayalangi dito gagamisang makaday siya gaita nanonro monro kikoro nasaba di pagagataw lato makukwe ang kamu pila na kuburo na iya pa mato na salawi na rin kama nilino napay di pagkatot tama naraka di pagkatama suruga tapi iya lisa surugay ipanyamanyamami man kuburo iya lisa ranakay icalami man ni ilami man ditawana ang katoryasang alam akhirat yan narito alang ipacapurang wano akhirat kanya tanam mondo kikoro de gagamisang ipagangkan na
narima ko na naro si tinaja kipada para kaiwi nasaba magay okum itu bawal lino angka kesempatan malabokong dilan nawan mulingi adi nagkakasempatan to may gana para luripas sa dia sebagai bukod tamawari tentu di gagasangadin na amalak madici manibawas si mata. Nah, kemenuruan regurut tak pahikmai makadai ang katalurupan na bukod tamawari. Yan itu baje. Betuan na baja-baja mi menialita lori suruga. Najak to sila lemu lori ranaka tabajay. Yang kedua didoro. Betuan na doro-doro mi menolo mak berejama masiki aja pa nariule pomati apa laktu watakal yang muri masiki. Yang ketiga gosok. Betuan na gosok-gosok memang ni pogo amalak madecing. Najak to si amalak maja tulita gosok pegau. Nasa magi wadi jaji nasabari ki matu mutama dan naranaka. Jadi masalah malati makni roka pangirapi papeletu kangiran nawatu baraka mudah-mudahan wadingin apa baraka pang Allah Ta'ala lo pada didik mana mako to paro lauri alina to mak bicarai sahabat ni nasabari rilolong ngopo rilnau ye wanulino lebih-lebih pa assalamualaikum yang mati di akhirat insyaallah amin amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq was saadah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.